Tekereza nawe gato, tekereza kubona uhunga igihugu cyawe uvukamo ugafata umuryango wawe ukawuhungishiriza kure cyane mu birometero ibihumbi n'ibihumbi ukabajyana ku mugabane w'i Burayi, kandi ibi byose ukabikora ku mpamvu imwe gusa, ukabikora kuko watinyutse gutekereza ugakora isesengura kandi ukavuga ukuri kudashimishije abari ku butegetsi. Hanyuma rero tekereza ko nubwo waba warahisemo ubwo buhungiro, igicucu cy'ubutegetsi bw'igitugu gikomeza kuguhiga bukware kugeza naho barenga imipaka y'igihugu cyabo kugira ngo bakubuze kuvuga burundu. Ndavuga kugucecekesha iteka ryose. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga inkuru mpimbano cyangwa filime zo muri Hollywood, tugiye kuvuga ku nkuru mamo iteye ubwoba, inkuru yihutirwa kandi ikomeye cyane irimo kubera muri kano kanya mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo murimo kubona yitwa Benjamin Babunga Watuna, ni umukozi w'imiryango itabara imbabare wubashywe cyane, ni umushakashatsi w'inararibonye, akaba n'umusesenguzi wa politiki ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uzwiho ubuhanga, ubushishozi n'ubwigenge mu isesengura rye. Kuwa kabiri tariki 27 Gicurasi 2026 ahagana saa 8 z'amanywa, ubuzima bw'uyu mugabo bwarahindutse bibindi. Yatawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mujyi wa Bujumbura. Icyaha cye ni ikihe? Nta gitabo cy'amategeko ahana ibyaha na kimwe ku isi nzima gisobanura icyo cyaha. Icyaha cye nuko afite igitekerezo atanga. Icyaha cye nukwanga kugendera mu murongo wa propaganda z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Muri inkuru rero tugiye gusesengura iki kibazo kuva kigitangira kugeza ubu. Tugiye kureba ibimenyetso simusiga, harimo n'ubutumwa buteye ubwoba bwo kumukangisha kumwica yohererejwe kuri WhatsApp, ndetse tunasobanukirwe impamvu ifatwa rye rishobora kuba ikimenyetso kibi cyane ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo muri Afurika. Gumana nanjye rero utega amatwi kuko ndashaka ko iyi nkuru itegereza cyangwa uyumva kuva itangiye kugeza irangiye, kuko ibirimo gukinirwa hano benze ubuzima bw'umuntu umwe gusa. Ni isura n'icyizere cy'umugabane wose wa Afurika biri mu kaga. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iri hohoterwa, tugomba kubanza kumva neza uwo bavuga uwo ari we. Uyu Benjamin Babunga Watuna ni muntu ki mu by'ukuri? Kuki ateye ubwoba cyane abayobozi, abanyapolitiki bamwe na bamwe b'i Kinshasa? Yavutse mu kwezi kwa 9 1982, avukira i Bujumbura mu Burundi. Benjamin ntabwo ari umuntu utazwi muri kariya karere cyangwa muri aka karere turimo, kuko afite amateka maremare. Uburyo yiyumva mu Burundi bifite imizi miremire. Ni umuhungu wa nyakwigendera Reverend Pasteur Watuna Babunga Ildefonse, witabye Imana muri Kamena 2015, na Rusi Muziko umutereka witabye Imana mu 1994. Ku bantu bazi amateka y'amadini muri kano gace, se wa Benjamin yari umwe mu bakoze amateka akomeye. Yari umugabo wumvwa cyane n'abantu benshi, yari umwe mu bashinze ihuriro rya FECABU, Fraternité Évangélique en Afrique au Burundi. Iri rikaba ari ihuriro rya kabiri rikomeye ry'amatorero y'abaprotestanti mu Burundi, rifite insengero zirenga 700. Urumva rero ko Benjamin akomoka mu muryango wubashywe, wubakiye ku ndangagaciro z'amahoro n'ukuri. Naho mu bijyanye n'umwuga we, incamake y'ibyo yakoze rivugira. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza, no kuvuga licence mu by'ubukungu, yakuye muri kaminuza y'ikiyaga cya Tanganyika, Université du Lac Tanganyika mu Burundi. Benjamin yatanze imyaka 19 yose y'ubuzima bwe akora mu miryango itabara imbabare. Yego, imyaka 19 yose yitangira gufasha abandi, yaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Afurika y'Uburengerazuba. Yakoze mu miryango mpuzamahanga ikomeye cyane nka AMI, ADRA, Merci Corps, Save the Children, CARE, MCI, Concern Worldwide, Tetra Tech, ZOA ndetse na UNOPS. Urutonde ni rurerure cyane rugaragaza ko uyu mugabo yitangiye ikiremwa muntu.
ariko rero ibiteza ikibazo uyu munsi ntabwo ari akazi ke ko gufasha imbabare cyangwa inshingano ze nk'umunyamuryango, ahubwo ni inshingano ze nk'umushakashatsi n'umusesenguzi. Ni umuntu ukunda cyane amateka, by'umwihariko amateka ya Kivu ngari, bita Grand Kivu. Akaba ari n'intiti isobanukiwe neza n'ibibazo by'umutekano bikomeye cyane byabaye urusobe mu burasirazuba bwa Kongo. Ku mbuga nkoranyambaga ijwi rye rirumvwa cyane, akaba umuntu unenga ibitagenda neza, ariko cyane cyane akaba umuntu wigenga mu bitekerezo bye. Aratunga agatoki bitagenda, agasobanura, agasesengura intege nke za leta, ihohoterwa rikorwa n'imitwe yitwaje intwaro, uruhare rwa FARDC cyangwa u Rwanda, ndetse n'uburyo abayobozi bamwe barebera cyangwa bakagira uruhare mu bibi biba. Kandi uko kubona ibintu mu buryo busobanutse nibyo bimukozeho uyu munsi, bikaba byatumye ashimutwa ndetse akajugunywa mu kumba k'imbohe. Ubu tugeze ku mutima w'iki kibazo giteye agahinda. Tariki 27 Gicurasi 2026, Benjamin yatawe muri yombi Bujumbura. Afatwa n'urwego rw'ubutasi rw'u Burundi ruzwi nka SNL, urwego abenshi bazi cyane ku izina rya Documentation Nationale. Ariko witonde, amakuru yose yizewe ahuriza ku kintu kimwe cy'ingenzi cyane. Iri fatwa ntabwo ryakozwe n'u Burundi kubera impamvu z'u Burundi cyangwa ibyaha yakoreye mu Burundi, ahubwo bivugwa ko ryategetswe gusa na leta ya Kinshasa. Intego yabo ni iyihe? Ni ukumwohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ngufu, bitewe n'ibitekerezo bya politiki akunze gutanga yisanzuye. Ariko ibi ntabwo byabaye mu ijoro rimwe gusa. Ifatwa rya Benjamin ni iherezo ry'igihe kirekire yamaze ahohoterwa kandi atekwa umutwe mu buryo bubi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Kandi hano niho ibintu bitangira gutera ubwoba by'ukuri. Birerekana uburyo iri shimutwa ryari ryateguwe kuva kera. Ngiye kwereka ku mashusho ubutumwa bwa WhatsApp Benjamin yagiye yoherezwa, tubukuye mu nyandiko zerekana ukuri ku rubanza. Nimurebe neza uburyo aya magambo ari mu bugome bukabije. Iragaragara neza, ni nimero ifite kode ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murazibona izi nimero za telefone. Ubutumwa bwisukiranya nk'imvura. Muri ubwo butumwa uhabona igitutsi bavuga ngo Rwande cyangwa umunyarwanda, kigenda kigaruka inshuro nyinshi cyane mu miterere ya politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Kwita umuntu ubagaya cyangwa banenga ngo ni umunyarwanda ni tekinike isanzwe ikoreshwa kugira ngo bamwambure agaciro, bamugire umwanzi w'igihugu, bityo babone urwitwazo rwo kumugira nabi kandi abaturage babashyigikire. Ariko ibi birenze ibyo gusa. Ni mwumva ubutumwa butera ubwoba bagira bati wowe tugiye kukwica kuri inshuro kuko tuzi ibintu byose bikwerekeyeho, wowe umugore wawe n'abana bawe bari mu Bubiligi. Yego mwabyumvise neza, ntabwo bakangisha umusesenguzi gusa cyangwa usesenguza akora, ahubwo barakangisha n'umugore we ndetse n'abana be 4 baba mu mahoro mu gihugu cy'Ububiligi. Bongeyeho bati wabonye ibyabaye ku nshuti yawe Pero Ruwara. Aha baributse ibyabaye ku ndi munyamakuru w'umunyekongo wahohotewe wanakunze kunenga ubutegetsi. Ibyo bikangisho bikomeza barondora abandi bantu banenga ubutegetsi nka Jean-Jacques Mamba, Franck Diongo n'abandi. Basezeranya kuzabahiga bukware. Ndabasubiramo bati tuzabahiga abantu hose i Burayi. Ibi bikangisho ntabwo ari amagambo gusa yo gukanga abana cyangwa imikino yo kuri interinete. Mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 ubwo Benjamin yari mu rugendo mu mujyi wa Buruseli, abantu bavuga ko begereye ubutegetsi bwa Kinshasa bamukangishije kumwica imbona nkubone. Yewe bashyikirije ikirego cye polisi yahatuye i Buruseli mu Bubiligi. Akagara arimo kari gakomeye, kari gafite ibimenyetso kandi kazwi n'inzego z'umutekano z'Ububiligi ndetse n'iz'Uburayi. Ubwo rero murumva ko gufatwa kwe ari ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi mubisha wari umaze igihe utegurwa.
imbere y'aka karengane gakabije kandi karimo iterabwoba ry'igihugu, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abaturage banze gukomeza guceceka, nk'uko umwe mu basesenguzi n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu witwa Patricia Bakoke Temuni yabyanditse kuri X mu masaha make ashize. Yagize ati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ntabwo ari icyaha, turasaba ko ahita arekurwa nta yandi mananiza. Ariko igikorwa gikomeye cyane kugeza ubu kigomba guhabwa agaciro niba wifunguye ikora ku mutima yanditswe n'abaturage, intiti, abakozi b'imiryango itabara imbabare ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibaruwa ikaba yohererejwe nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, perezida wa Repubulika y'u Burundi. Kuki ari we rero by'umwihariko bandikiye? Kuko usibye kuba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho Benjamin yafatiwe, ibaruwa igaragaza ko afite inshingano zikomeye cyane mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo rero bimugira umwe mu bantu bakagombye kurengera abarengana. Munyemerere mbasomere bimwe mu bice by'ibaruwa mu Kinyarwanda kuko amagambo bakoreshejemo afite uburemere budasanzwe. Ibaruwa iragira iti: nyakubahwa perezida, Afurika irakureba kandi amateka azagucira urubanza. Uyu munsi ntabwo ari iherezo ry'umuntu umwe gusa ririmo gukinirwa ku butaka bw'u Burundi, ahubwo ni ishema ry'umugabane wacu wose ndetse n'icyizere cya Afurika yunze ubumwe. Ubutegetsi bwa Kinshasa burasaba ko yohererezwayo. Ntimwibeshye, ubu ntabwo ari ubutabera, ubu ni uguhiga abantu ku mpamvu za politiki. Abanditsi baruwa basobanura neza cyane ko imbere y'ibikorwa by'igitugu by'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bugira icyaha icyo ari cyo cyose gishingiye ku bitekerezo, bugakoresha iterabwoba rya leta mu gushaka gucecekesha abavuga ukuri no guhishira amakosa yabo bwite. Ngo ubwenge n'ubumenyi bwa Benjamin Bahunga byabaye icyaha gikomeye cyane cyo kugambanira ubutegetsi. Ibaruwa kandi iha gasopo ikomeye leta y'u Burundi, igaragaza ko niba Burundi bwemeye kugwa mu mutego bwo kohereza uyu mushakashatsi Kinshasa, icyo gikorwa ntabwo kizaba ari ubufatanye mu bya diplomasi, ahubwo ndasubiramo amagambo yabo, kizaba ari ubufatanyacyaha bweruye mu cyaha cya leta. Kohereza Benjamin Bahunga ukamushyiriza Kinshasa bazi neza ko yagaragarijwe ku mugaragaro ko ashobora kwishwa no guhonyura amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu Burundi bwashyizeho umukono, ni ukwemera guhinduka igikoresho n'amaboko y'igitugu cy'ikindi gihugu, ni ukumukatira guhohoterwa, kwishwa urubozo, gufungirwa ahantu ha wenyine, kandi ni ukumukatira urwo gupfa yitonze. Ubusabe baha perezida w'u Burundi burasobanutse neza. Baragira bati: ubutaka bw'u Burundi ntibushobora kandi ntibugomba guhinduka umutego aho abanyagitugu bo mu karere baza kwicira abatavuga rumwe nabo. Guceceka imbere y'ihohoterwa no kugambanira intego za Afurika yunze ubumwe. Tugeze mu gihe cyo gusiganwa n'isaha. Buri munota wose ni uw'agaciro gakomeye kuri Benjamin Bahunga Watuna. Kuri isaha muri kunyumviraho ubusabe bw'amajwi atabaza bwamaze kugezwa ku muryango mpuzamahanga. Umuryango wa Amnesty International ishami ry'Ububiligi wasabye kugira icyo ukora byihutirwa nk'umuvugizi wa mbere. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ishami rya Buruseli na Afurika yo hagati na FIDH nayo yagejejweho iki kibazo. Ikindi gishimishije nuko ubuyobozi bw'Ububiligi biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo bwasabye kugira icyo bukora byihutirwa cyane binyuze mu butabazi bw'ububanyi n'amahanga, cyane cyane bitewe nuko umugore ndetse n'abana bane ba Benjamin baba mu Bubiligi kandi ubu bakaba babayeho mu bwoba no mu gahinda kenshi kadasobanutse, batabona uko babaho. Ndetse n'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yasabwe kwinjira muri iki kibazo. Ntabwo dushobora gukomeza guceceka cyangwa kurebera irenganwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu.
gushyikiriza abicanyi umukozi utabara imbabare akaba n'umushakashatsi w'intangarugero bapfa gusa ko yanze gushyigikira ibitekerezo by'agahato by'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ni umurongo utukura utagomba kurengwa. Hano rero niho wowe ukurikiye iyi video, wowe ufite umutima w'impuhwe ukunda ukuri, ugomba kugira uruhare rwawe rutaziguye. Urumuri ni rwo mwanzi ukomeye w'akarengane. Sangiza, ukuvuga sharinga iyi video abantu benshi bashoboka. Kwirakwizera amakuru ku mbuga nkoranyambaga zawe zose, kuri WhatsApp, Facebook, X cyangwa Instagram. Taginga cyangwa wandika amazina y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyapolitike bamenyesha ibi bintu. Guceceka imbere y'ikandamizwa nk'iri ni ubugambanyi, nk'uko byavuzwe neza mu ibaruwa ifunguye twabonye. Dushyigikiye imiryango itegamiye kuri leta, societe civile. Turasaba ko Bwana Benjamin Babunga Watuna arekurwa mu maguru mashya byihutirwa kandi nta mananiza ashyizweho. Ntimwibagirwe gukanda subscribe mukurikira ishene yacu kugira ngo muzakomeze kumenya uko iki kibazo kigenda. Musige comment munsi y'iyi video kugira ngo ibashe kuzamuka igere ku bantu benshi bayibone. Kandi hejuru ya byose ntimwigire mucika intege cyangwa ngo mwirengagize ibintu biri kuba. Ndabashimira cyane, tuzongera kubonana vuba hambagezaho amakuru mashya kuri dosiye ikomeye. Kugeza icyo gihe mukomeze kuyitaho no kwigirira neza.